God aften, Odense, og velkommen her til vores livestreaming af DOFK-turnéen 2025. Vi er utrolig glade for at se så mange. Jeg skal sige, at jeg hedder Connie, jeg kommer fra DOFK, og jeg kan love jer en utrolig spændende aften med et hav af flotte frisyrer og trends. Jeg vil godt lige starte med at sige, at på bordene, der ligger der sådan nogle pjecer til jer fra en af vores gode samarbejdspartnere, nemlig Pension for Selvstændige. Så hvis der er nogen, der har lyst til at få sine pensionsordninger gået igennem, finde ud af, hvad det reelt koster at administrere sådan en, så tager jeg bare fat i den. De er utrolig flinke og vil gerne tale med jer. Men når det så er sagt, så er det jo ikke det, det drejer sig om i aften. Der drejer det sig om hår. Og vi er utrolig glade for at have få lov til at lave det her show sammen med Frisørland og Hair & Body Care. Det er en fornøjelse. Men for at få sådan et show til at rulle en hel aften, så har man også brug for en vært, en konferencier, en host. Og der har Frisørland Hair & Body Care fundet en rigtig dygtig fyr, som faktisk kommer fra vores egen branche. Han er frisør. Han er også danselærer, har en danseskole. Han har også leget lidt med skuespilkunsten, og så har han frem for alt en skøn humor. Så til at føre os igennem den her aften, vil jeg gerne have, at I byder velkommen til Benjamin Martin. Tusind tak, Connie, for den meget, meget flotte introduktion, og god aften, kære gæster, til showaften med Frisørland, Hair & Body Care og DOFK. Og så havde jeg forberedt lidt om mig selv, men det har Connie jo simpelthen så flot lige sagt, hvem jeg er. Og jeg vil bare sige, at det føles virkelig dejligt at være tilbage i det her miljø. Så det at stå heroppe og skal guide jer igennem aftenen på bedste vis, jamen det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal jo nemlig tilbringe de næste små 2 timer sammen, og I vil blive inspireret inden for klip, farve, styling og en masse information om god hårpleje. Jeres vært i aften er jo DOFK, og det er arbejdsgiverorganisationen, som har ca. 1.800 selvstændige medlemmer her i Danmark. Og de kæmper for de gode vilkår. Den her årlige inspirationsturné, som i aften er en del af, det er faktisk en tradition, der startede i Jylland, og det gjorde den for mere end 30 år siden. Og siden er den så blevet udvidet til hele landet. I aften er vi på Fyn, og i morgen er vi på Sjælland, hvor vi skal lave show i Roskilde. På de 5 turnéaftener, hvor i aften altså er nummer 4, der vil ca. 1.200 mennesker blive inspireret. Og I vil se de nye trends til efteråret. Og det er jo noget, DOFK inviterer ganske gratis til. Det er medlemmerne, deres ansatte og også underviserne ude på de tekniske skoler. Nu er der jo nogen, der selvfølgelig ikke er her i aften. Og der er noget lidt specielt ved i aften, det er, at vi er live. Så der er live stream fra i aften, og derfor vil jeg gerne lige teste, hvordan det lyder, hvis hele salen her i Odense klapper på én gang. Sådan. Og det vil sige, at der er 2 virkelig gode ting ved sådan en lydtest. Det er jo, at nu kan folk, der ikke er her i aften, de kan høre derhjemme, hvordan Fyn kan gå fuldstændig amok, når nu de er til showaften. Men det lægger jo også et fuldstændig vidunderligt pres på de stylister, som skal stå heroppe, når de skal vise deres frisyrer frem. Fordi hvis ikke det lyder sådan, hver eneste gang de sender en flot frisyr ud på catwalken, så er det jo op til dem selv at få taget til at løfte sig. Alt det kreative, flotte, underholdende, det er, som Connie nævnte, i år her på turnéen lagt i hænderne på Frisørland Hair & Body Care. Og det hedder New Era. Og hvorfor hedder det det? Jo, det gjorde det, fordi at for bare et års tid siden, der fusionerede Frisørland med Hair & Body Care Nordic, og de har nu samlet sig under et tag med hovedsæde i Silkeborg som en total leverandør til branchen. De har sørget for, at i aften der skal I se danske stylister, internationale stylister, og I vil få en masse inspiration.
I er super velkomne til at dele billeder, filmklip og så videre fra i aften på de sociale medier, så kan vi nemlig glæde os over alt det flotte, I nu skal opleve. Og så alle dem, der ikke kom til turné i år, de vil jo kunne se på Instagram og på Facebook, at man er simpelthen nødt til at tage på turnéaften. For I ved lige så godt som mig, hvis det ikke er på Instagram, så er det jo faktisk slet ikke sket. Nå, nu skal vi i gang med aftens første sektion ud af 5. Og jeg skal starte med at præsentere jer for det første brand, der vil blive arbejdet med, og det er brandet Glint. Glint er et hårplejebrand, der blev grundlagt for over 50 år siden i Tyskland. Man havde hårets og hovedbundens biorytmiske sundhed i fokus, og man har lavet sine egne naturlige og plantebaserede formler. Og hold nu fast, brandet Glint anvendes i mere end 15.000 professionelle ekspertsaloner. Næsten alle Glints produkter de er veganske og dermatologisk testede, og emballagen og forsendelserne de er i bæredygtigt genbrugsmateriale. Så på den måde er Glint også med til at afhjælpe miljøpåvirkningen. Glint er et brand, der tager ansvar, så både hår, hovedbund og den planet, som vi lever på, kan have det godt. Her kommer en inspirerende brandfilm fra Glint. Og så er det mig en stor fornøjelse at præsentere de 2 stylister, som skal inspirere jer med Glint. Og vi starter i Tyskland. Vi skal en tur til Hamburg. Der har Glints farveteknikker, som er kendt for sin store viden og sin passion for moderne farveteknik til huse. Et stort bragende bifald og herzlich velkommen til Anne Heist. Hallo, mein Liebling. Hallo, hallo. Med på scenen, der skal vi nu også her have fra København med egen salon som base, kendt for præcist håndværk, stærk stilfornemmelse og stor erfaring fra modebranchen. Giv en varm velkomst til William Boxa. Hej Fyn. Jeg starter ud med min klipning her på min model. Jeg har et meget flot naturkrøl, synes jeg. Og den måde, jeg vil vise jer, at jeg klipper krøller på, er, at jeg klipper det simpelthen i tørt og uden en kam. Jeg har klippet hele toppen, hele siden, hele nakken, og jeg maler den ene side her. Som I kan se, den her den bliver stor, den bliver voldsom. Det, som jeg godt kan lide ved at klippe i et naturtørt hår, det er, at man kan se formen og se, hvordan det bliver i slutresultatet. Så jeg tager egentlig hver enkelte krølle ud, twister den, klipper halvt ind igennem nederst, og halvt igen, og så videre op her, og så indtil jeg klipper det over. Og det vil jeg prøve at vise nu. So that's about it, Anna. Do you have anything you want to tell? So, first of all, I wanted to say hi to everybody. It's so nice to be here, and it's a pleasure for me to be on a tour in Denmark and to present some colors and some stylings which is significant for our brand.
So you feel like I cannot work and talk the same time. So after I will bring all the rollers up, I'm gonna tell you what kind of color we did here. But first of all, I have to bring out all the rollers to get a nice blowout. And I brought a beautiful model for you today. She came out with a little grown out, and we did a nice face framing and to light her up a little bit in the front. And then we did a nice toner, which is very brilliant in a certain kind of copper rose gold, and it's fading into a little strawberry. And the technique we used for it and what we did afterwards, I'm gonna tell you if you see the whole blowout style. So, and while I'm just getting rid of all the rollers, William, would you like to tell us what we need to do? Or should I just continue telling something about our brand? I can tell something about my haircut. Yeah, nice. Yeah, sure. Så det, som jeg egentlig gerne vil have frem i den her klipning her, er, at jeg vil gerne have hans naturlige form i håret. At det bare får en rund, cirkulær form. Sådan så man kan se, nakken er ikke fuldstændig klippet kort, men der stadigvæk er en lille smule krøl, så man får holdet den her naturlige krøllede form. Så lige meget hvordan jeg kommer til at gøre det her nu, for jeg har klippet det igennem, så vil det altid sidde. Og så er det egentlig sådan, at man kan krydstjekke sig selv. Det er ved bare at ruske rundt i håret og se, er der nogen, der stikker ud. Og der er faktisk en, der stikker ud her. Så er det simpelthen bare lige at tage den. Og det er den måde, jeg synes, der er den fedeste måde at kunne klippe krøller på. For man kan virkelig ikke fuck op, føler jeg. Forhold til, hvis man gør det vådt og trækker det ud og klipper det. Så når det tørrer selv af kunden selv dagen efter, så kan det godt være, at krøllen ikke krøller lige så meget. Og det er derfor, jeg synes, det er et meget mere sikkert valg at klippe det på den her måde her. So the funny thing is that, and we were laughing about that last week on our last show. So I'm talking in English, and William is talking in Danish, and I don't understand any word on Danish. But my models told me, and some others, that you are all speaking German because you have it in school. So I was just asking if we should continue the show in German. Should we? No. No. Right? Thanks for supporting. Okay, that's nice. So we just continue talking in English. Should we, Benjamin? We could. I have at least prepared a question for you while you are working here on stage. I tried the best I could to introduce the brand Glint. Yes. And we also showed the audience an inspiration movie. But if in a few words you as a brand expert should describe the spirit of the brand, how would you describe the spirit of Glint? Yeah, so there is pretty much to say because I think it's very interesting to see the whole branch, and we are living in a branch where everything lives very fast. Everything changes all the time. Trends are changing all the time. We have to be in time. We have to be successful. We have to be inspiring. And we have to inspire our customers. And we also have to be satisfied with our own work when we go home. And that means we have to combine everything together at once. And also have to be individual, flexible, and create some very, very nice tones and shades. And the spirit of Glint, I would say, to make some beautiful, nice hair colors, to let them shine and to bring a certain reflex in a certain kind of reflex or light reflection, bring the reflex out, so to create just very unique kind of shades. Yes, and combine everything just together at once.
because the thing I love about this brand is that we only have 71 different kind of tubes or shades in our shelter. This is really not a lot. If you think about what you have in your salon, will be a little bit more, I think. And we make sure that you can mix everything together, permanent and soft permanent, everything together to just create whatever shade you want to create. Yes. And here you have created another beautiful color. I think on this whole tour, you've done so many, and here she goes. Okay. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Jeg elsker det. Vi troede, vi lige skulle tale lidt om din farve først, men altså at gå catwalk i Odense, det kan jeg altså godt forstå, man bare tager den derudad. Det havde jeg sgu også gjort. No. That's nice. What have you done here with this beautiful color? You've done so many beautiful colors on the tour. What is the inspiration for this color? Yeah, so I would say let's have a look on how she came before, so that I can explain to you. Can I grab you and go a little bit to the front? Nice, thank you. So what we did is we just wanted to have a little kind of copper. We want a little bit of red, and we want to combine everything together. But we didn't want to make it that placative. I don't know if you can say it like that. But we wanted to have a very brilliant, shiny color. And this is why we colored her from the roots until the ends. And we wanted the roots to bring out a very, very, very brilliant, shiny, wonderful look. And we cut her. She had hair until here. And we cut her all the way and made some curls, because I think it looks a little bit kind of like a French wife. And we loved it. I hope you also like the color. And now I'm going to bring some And then shine I think spray. when you've done that, we give her an extra trip. Yes. Shouldn't we? We give her an extra. We should, because Det er den fynske motorvej. it looks Ude just her. Fuld amazing. fart. You good? I love it. Nice. Thank you. Off you go. The one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just Nå, William, du kommer jo, det kan vi afsløre, du kommer jo faktisk tilbage senere i showet. Så du kan glæde dig til, at der har jeg også forberedt nogle spørgsmål til dig. Dem kan du glæde dig til, for det er gode spørgsmål. Du bliver ikke bange for det, vel? Overhovedet ikke. Det er godt at høre. Jeg tænker, jeg godt kan svare på det. Du har også lavet en flot færdigmodel til aftens første section. Der er. Så jeg tager lige noget produkt. Det, som jeg har lavet på Thomas her, har egentlig været en inspiration af en klassisk klipning, blandet med lidt en form for en mullet, som jeg kan vise jer. Jeg kan godt lide det her med, at det er blevet klippet sådan her sammen i siderne og gradueret lidt i nakken, så der stadigvæk er lidt pjusk hernede i bunden af nakken, at det ikke bliver så kantet og lige og fadet op, og man laver nogle lidt anderledes strukturer. Og det er det, jeg synes, der er super fedt ved det her. Og jeg kan godt lide det her med, at man lægger det her ind mod midten, retter det her ind mod midten tilbage i nakken. Og ellers så kan han egentlig en multifunktionel frisyre, synes jeg altid, at det, som man skal lave på ens kunde, at de skal kunne gå op i vandet på stranden, og stadigvæk kunne sætte håret uden produkt. Så det, som han egentlig kan nu, han kan have en sideskilning, han kan have en midterskilning, og han kan have en sideskilning i den anden side, uden at der kommer til at være undercut på. Og det synes jeg, det er det, man skal gøre på en frisyre til en herre, som virkelig kan gro pænt ud efter længere tid, i stedet for bare, at de skal klippes hver anden uge. Det håber I kan lide.
I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my face. And that's a good sound, because we started the show by checking the sound level when everybody is clapping. So it seems that they liked both your two presentation looks, and now when you're finishing up with your stage models, let's hope the same goes for them, huh? Værsgo. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But always sacrifice your love. Jamen, så er vi jo kommet godt i gang. Tusind tak for denne her første session. Tak til Anne, tak til William, og tak til de skønne modeller. Thank you. Og alle modeller, som I ser her på scenen og catwalken i aften, de kommer til at stå i lokalet til allersidst, så I kan komme rigtig tæt på og tage nogle close-up billeder. Nu skal vi videre med sektion nummer 2, og det er mig en fornøjelse at præsentere jer for Evo Hair. Det er et hårplejebrand fra Australien, som er familieejet, og det startede... We have some sound backstage. We should... Because sometimes they talk about how nice I look from behind. Og det er jo ikke så godt, når det kommer ind på scenen. Jeg ved det godt. I har set det, men der er jo ingen grund til at høre det igen. Nå, et australsk brand, som er familieejet, startede i 2005, Evo Hair. Det er ikke bare et shampoo-mærke. De har en mission, og det er Save the ordinary humans from themselves. Så det er ærlige og effektive produkter, uden hypede ingredienser, eller det, de kalder overdreven markedsføring. Men jeg synes jo nok at hive os alle sammen her ind i aften, og mig herop, det er da markedsføring, der vil noget. Når det gælder emballage og miljø, jamen så anvender Evo Hair genbrugsplastik, papir og træ. Det er også certificeret miljøansvarligt. Så produktvalget det er designet med nogle æstetiske og funktionelle genkendelige linjer og har navne med personlighed. De vil gøre branchen bedre med integritet, bæredygtighed og performance. Her kommer også en inspirationsfilm fra Evo Hair. Born from a desire to shake up the hair industry status quo, Evo has grown from an Aussie upstart into a global movement of salons, stylists, and free thinkers. From humble beginnings to big ideas, The mission remains the same. Saving ordinary humans from themselves. And this is how we do it. We stand for what we believe in. Honest products that respect people and the planet. We simplify. We demystify. We make products that are easy to understand and simple to use. We think differently, push boundaries, and inspire change for the better. We are serious, without taking ourselves too seriously. Seriously. Og så er det mig altså en fornøjelse at præsentere Evo Hair stylisten for jer. Vi skal en tur til Holland, hvor han har base, og nu er han altså her i Odense. Han er Evo Hair Educator. Giv en stor hånd og velkomst til Garincha Zacharias Nussi.
Hello, everyone. Thank you so much for having me here. And I know there's a live stream at the moment, so hello to everyone who's watching. And my mom is watching as well, so hey, Mom. I will give a short introduction on who I am. I'm Garincha. I'm an Evo educator, and I'm just so excited being here and to present Evo to all of you. I don't know if any one of you is familiar with Evo, but Evo is an Australian hair brand founded back in 2005 by the family von Garvin. And here we are 20 years later. We have a full range full of styling, hair care products. We've got permanent colors, demi-permanent colors, and semi-permanent colors. And we even have some tools. So today I will show you 4 characters that I did. And we start off with the first character. Her name is the Wanderer. And if you think of the Wanderer, you think of this, like this carefree person, and that's who she represents. She just came out of the desert, went to Burning Man, partied. Her hair just got lighter by the sun because that's just how she rolls. She's carefree, and that's what she stands for. And that's what her hair expresses as well. If you turn your head a little bit, you can tell that there's lots of nonchalant styling. It's not too perfect, and that's what we're aiming for with this character. I don't know if you have it in the salon as well, but lately lots of clients tend to go more easygoing, maybe less perfect, and I think that's just amazing. And I will just show you a fun technique that I used on my model, because as you can see, she has some texture going on. It's not your typical texture. It's like a little bit more on the frizzy side, but still defined. And I will just show you how to do it. It's easy. You just need a metal unit. It's called a rickrack technique that I'm going to use. So you just get this at the store where you get your normal stuff. And then the thing that I need is my flat iron. And I will turn my model around a little bit so you can all see it. Wait a little bit back, please. And I prepped her hair with the Whip It Good mousse with a little bit of haze in there. The Whip It Good is our hydrating mousse, which gives soft hold, and that's exactly what we need for this look. So as you can see, I'm just pulling it in there, and I don't want to start it too high because otherwise you will have like curls up really high. So I'm just starting a little bit lower. I don't know if you can all see it on the screen, but you just zigzag the hair throughout the pin. It's easy as that. Like this might not be a look that you would do in the salon a lot, but for example, if you have content days for like shooting for on Instagram, then this is such a fun technique to use to make your work stand out. Grab your flat iron and just use it as a health tool. Actually just push on it. I don't keep it on there for too long because we don't want fried hair. So you take it off. Of course, I'm turning off my tools as well. And then just in the meantime, we actually just let it cool off, because the thing is, warmth can actually change the shape of the hair. When it's cooling off, it can keep and hold on to the shape of the hair. So in the meantime, it did cool off a bit. And I just will show you how fun the result is. If you just whip it out, you can already see the zigzag starting. And that's actually how you create this nonchalant, curly feeling. You can just brush it through if you want more definition. So what I'm going to use is the Water Killer. It's a dry shampoo. And usually if you're thinking of dry shampoos, you think of getting rid of the oily scalp. But the thing is, I can use the nice light aerosols to create a nice light texture in your hair without it making it too hard like a hairspray would. So I would just pop it open. And one last thing that you can do as well, just put a simple plait braid in there just to break through the styling that we did. So this is my first model. It's the Wanderer. Give her a round of applause. There she goes. And here's
here's my second model. She's the life and soul, and I think her name is already saying quite a lot about the vibe we are going for. As you can see, she has the most gorgeous curls ever. Her name is Ashanti, and I'm just obsessed with this. The nice thing about Evo is that we have a full curly range existing out of 5 products, and I actually used 4 of them on her hair because we did a simple haircut on her just to create some layers, to create some shaping on the top as well, and then some soft, long layering around the face. The thing I did, I washed with the co-wash. The co-wash is actually a product that will make sure to get some of the dirt away, but keeps the moisture of the hair and the scalp so it doesn't dry out completely. After that, I used our curly treatment, the Baby Got Bounce. It's a perfect curl treatment to keep the hydration in and lock it in there for those luscious curls. And then I just topped it off with my favorite curly products, the liquid rollers. It's a curl balm and the Total Recoil. That's a curl definer, which really gives hold to the curl. And the nice thing I'm going to do right now is use some of the products to enhance this look. And that's the nice thing about the products we have at Evo. You can just combine 2 products and make a new product out of it. You can just do it by mixing. So the first product I will start off is the Boxer Bollocks. It's a texture paste. It's the strongest wax we have. So I like to take a scoop, put it down in my hand. And then I grab the Love Perpetua, it's Shine Drops, and I just drop it in there because I like the hard texture of the wax, but I do want some extra shine in there. So I'm just going to apply this. I don't know if you see this change as well lately in the salon, but more curly girls and boys starting to wear their hair more natural. I don't know if that happens here in Denmark, but in the Netherlands where I'm from, the curly movement is back, and I'm so happy that's actually happening after destroying our curls with our flat irons. If you could tilt your head upside down like this, please. So I'm just going to shake it loose to create lots of playfulness, volume, and movement in there. And the thing I'm actually going to do with the paste, I'm just going to pull it a little bit to create length, because she does have lots of shrinkage in her hair, and I just want to open it up a bit. Just using my hands to create volume. And then you can come back up, please. And as you can see, her hair is bigger, it's longer, and it's just so luscious. So I think she just looks amazing. So give a round of applause for my model, the Life and Soul. You wanna say so. It's been a long time since you really lied. You ain't coming out yourself. You ain't really been yourself. Tell me what must I do to tell my life? 'Cause luckily I'm good at reading. I wouldn't bug him anymore. So here's my third model. He's my third character of today as well. And his name is the Icon. And if you think of the Icon and you look at his hair, there's this one icon that had this haircut. And of course it's Mick Jagger, so that's what this hair is inspired on. It's just that nice, shaggy, textured, layered feeling in the hair, which is really nice. And it's actually quite easy to create this haircut in the salon. I don't know, like lately lots of men have been growing their hair out. And I do feel it like such a vibe that men are doing that, because lately the fades are nice and clean and crisp. But we just want that nice, playful feeling with men as well. The thing I actually did with this haircut is quite easy. It's actually just a box layered haircut. So the thing I actually did was pretending that I am the box. So just imagine a square box around him. That's me. So for example, I would just pull all the layers towards me. No over direction or whatsoever, but just pulling the layers up against me and actually cutting from up or down, whatever you prefer. Did the same on the top, took all the layers up, just cut it straight ahead. You can use pin cutting as well, or like point cutting, if you want it more texturized. Then you do just the same over here. Pretend that I'm the box, just pull the layers up to me. Then, what I really liked as well, is I gave him some soft curtain bangs.
you can go for shorter layers or like shorter fringes, but I felt inspired by Belinda Mills. I don't know if you all know her, but she's one of our creative team members from Evo, and she nails it. So I just felt inspired by her, and I felt like showing off what I learned from her and show it to all of you. So I'm going to use this styling powder. It's called the Haze. I love it because you don't have to tap it out, but it just comes with a nice pump. So it's way easier to actually apply the product. So I just want some soft movement in there, nothing too crazy, and just apply it where I want it. So right now, it's nice and smoky around him. Always make sure to wear face masks or anything when you're doing this. And then just crunch it. The nice thing about this product is that it's activated by heat. And usually, when people think of heat, they think of tools, but your hands are warm as well. So just rub it until it's nice and warm. Making sure his baby mullet is sticking out as well for the maximum playfulness in there. And that's it. That's the icon for you. Give him a round of applause, please. Looks so good, right? It looks like he just could be in a band. Maybe we could be in a band together, but this is not about me, this is about him. And you're making models like running sushi. It's like, you know, boom, boom, boom. I do. It's a hard knock life for a hairdresser. And this is my last character I have for you. Her name is The Untamed, and her hair says enough. She's a nice blonde on top, but she wanted just a pop of color in there. So we went for a nice, soft, pastel pink peekaboo. I think this is such a great way to implement in the salon if your clients are up for a change, but are a little bit scared of going for a full color. Just tell them there are like multiple ways on going for a fun color instead of doing everything. Because this is her first time going for a creative color as well, so I'm actually so proud of her doing this. So please give her applause for going for a soft pink color. Oh wait, you're not ready yet. And I need to ask you, because it's very clear that when you do hair, you have fun, and you keep it playful. Yes. Og jeg tror, når vi starter som frisører og skal til at lære et fag, så er det jo netop det, at man gerne vil skabe, man vil gerne lege, man vil gerne prøve nyt. And then I'm curious, what inspires you? Where do you get your inspiration from, like coming up with this kind of flowing and still blocking color? And how, where do you find it? Well, I get my inspiration from something like not the usual kind of thing. I'm getting my inspiration from Japanese pop culture. So like video games, mangas, anime, so the Japanese cartoons. They just give me so much inspiration, and that's where this color is coming from as well. I just think it's fun to use something unusual and make it like a commercial look. Because most people get their influences from nature, which is really nice as well. But it's just a way how they can use color in cartoons or video games. I just loved it since I was a kid, so I just love implementing that in my work. And I think that is very interesting, because often when you ask artists, where do you find inspiration? They say, I take a walk in the forest, or I look at the fallen leaves, or the flowers, or the colors in the sky. But you find your inspiration in something, you could say, unnatural, something that has been digitally designed or animated. I think it's a very interesting and new way to be inspired of something that humans never touched. True. And I think that's so much fun. Like, there are so many ways to get creative. So just sometimes you just need to open your boundaries for new things to get inspired by. The last thing I'm actually going to use is the Miss Malleable. It's our flexible hairspray. I will just apply it on my tool and just rub it through.
Is that your favorite product? Yeah, I only have favorite products when it comes to Evo. Like the last few days, he was like, "Oh my God, it looks like you're in a candy shop because there are so many products that you like." And I was like, "I have to because it's just all so good." So your product is like your children. You're not allowed to have one favorite. It actually is, yeah. Men det har man jo. And a nice thing I did with the styling is instead of making the curls perfect and luscious, I brush it out to give it that soft feathery feeling, which gives it that soft ethereal kind of look. And I think that's just really nice to go for. I'm just opening up her look by using some flexible hairspray. Then I will give you one more trick that I really like that you can use in the salon. And that's with my other favorite product. And it's the Love Touch. It's a shine spray. So sometimes when you're in a salon and you want to take pictures and actually want to make sure that the color is really popping through, I just use a shine spray. It's a literal shine. So for example, if the light is shining on here, this is where the flash will reflect. So I will just shine it on there to make sure that it's putting the focus on the pink. So I'm doing the same over here. And that really gives it that extra shine. So if you're going to take pictures in the salon, it will actually make sure to put the focus on the pink undercolor. I'm obsessed with this look and I hope you all like it. So give her a round of applause, please. There you go. Thank you so much. We moved over here because we are not models, right? No, we're not the models. So we had to move out. But thank you so much. Tak til modellerne, and thank you to Garincha. Thank you so much. Enjoy your evening. Og her på scenen, der skal vi nu videre med vores tredje session af aftens show. Og jeg skal introducere jer for Waterclouds, og især deres herreserie, som hedder The Dude. Waterclouds er et svensk hårplejebrand med rødder tilbage til 60'erne, hvor 3 svenske frisørkollegaer de ønskede at fremstille shampoo med ekstra plejende egenskaber. Brandet blev lanceret i 2001 som Waterclouds og er i dag fast inventar på mange saloner rundt omkring i Europa. Fokus hos Waterclouds, det er fugt og hydrering, og det er de centrale byggesten i hårplejen. De gør også en stor indsats for miljøet. De har kontrolleret egenproduktion på svenske fabrikker, og de anvender miljøvenlige ingredienser uden at gå på kompromis med performance. The Dude, det er inspireret af den klassiske barbershop-stil, som vi kender fra 50'erne. Moderne performance, men med 50'ernes enkelhed. Der er hår og kropsvask, der er styling, og ideen er at give mænd produkter, der er enklere, men stadigvæk har høj kvalitet. Så det er pleje uden overflod, med identitet og stil. Kort sagt, så er Waterclouds og The Dude tradition, professionalisme og bæredygtighed på flaske. Her kommer en brandfilm.
Og til at inspirere jer i denne session, der vil jeg nu præsentere jer for Frisørland Hair and Body Care Educator, som også er brand manager for Glint. Det er, tag rigtig godt imod, Janni Rahbek. Og der står her på præsentationen af dig, Janni, at du er ny i Frisørland Hair and Body Care, men du har mange års erfaring, står der som educator. Det kan man ikke se. Og ligesom mig, når vi står fuldstændig overbelyst, så kan man faktisk ikke se, at vi har så mange års erfaring. Overhovedet ikke. Nej, de tror, det er 2 helt nyudlærte, der har indtaget scenen her i aften. I har jo hørt meget om, at vi skal være miljøvenlige, og hvor vigtigt det er også at anvende genbrugsmaterialer. Så her der er der tale om kønt genbrug. Her kommer William Boxer. Godt. God aften. Jeg starter herover. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med et førbillede, hvis det kan lade sig gøre. Det kommer der. Jeg har arbejdet med den her fantastiske model i dag, og det vi egentlig har arbejdet rigtig meget på, det er at få vendt hende om. Altså hun har rigtig meget fylde på toppen, da hun kommer ind. Hun har en fin hårstruktur, men rigtig meget hår. Og det vil sige, at hun havde lidt sådan en facon. Så det, jeg har arbejdet med, det er simpelthen at få hende lagt ned, gøre noget, som er lidt mere, hun kan lave nogle flere forskellige ting med, og så få fjernet fylden de rigtige steder. Så jeg har startet med at dele rundt her, crestline hele vejen rundt, og så har jeg lavet en inddeling, der går fra det højeste sted på hovedet, og så fra øre til øre. Det vil sige, at jeg ender med at have en inddeling, der ligger her, en firkant på toppen, og så hele det her nedenunder, som også er delt af fra øre til øre. På nakken heromme, der er jeg gået ind. Jeg vil gerne bevare så meget tyngde hernede som muligt, men jeg vil rigtig gerne have fjernet noget fylde her, hvor hun egentlig er bredest på baghovedet. Så jeg har gået ind og løftet det ud, og så trukket det lidt op over passéen. Og klippet det hele vejen ud, trukket tilbage til passé ude ved øret. Det har jeg gjort det samme på den næste heroppe, på hele baghovedet. Og så på siderne, der har jeg det, der ligger tilbage herunder. Der har jeg gjort det samme, men øget den i forhold til baghovedet hele vejen frem, så jeg får lidt mere tyngde, så hun ikke bare bliver kort. Men jeg har været inde og fjerne det tykke punkt her, så hun er egentlig ret kort herinde under på de her, men bliver øget, altså bliver klippet ud i øget længde og lidt overdirigeret på hver eneste passé. På det øverste, bøjer lige ned, den vi har heroppe, der ligger en passé fra det højeste sted og lige frem helt firkantet. Den har jeg også klippet firkantet, så jeg har faktisk klippet den sådan her hele vejen op, for at give noget lethed og noget, hun kan lege med op på hovedet, men stadigvæk har jeg nogle længder, der hænger en lille smule ud over her. Og det gør, og det kan I se mere, når det er stylet, men I kan også se det nu, hvor det egentlig bare er blæst, det er, at vi har ændret hendes facon på klipningen fuldstændig, og gjort det lidt nemmere for hende selv at arbejde med. Hun har også naturkrøller. Så på den her måde, der har hun muligheden både for at style det. Det her, det er bare blæst med en føntørringscreme i, men hun kan også bruge det og kramme det op. Det, jeg går ind og arbejder med nu, den har jeg gemt herinde. Det er det underste på pandehåret. Og tager vi lige fra her. Den her, den går jeg faktisk ind og klipper. I stedet for at trække det ned og klippe den af, så går jeg ind og klipper den af i 90 grader hele vejen over. Så jeg igen stadigvæk får en lille smule længde. Jeg får noget blødhed. Jeg synes, når man klipper så kort her, det der med de bløde kanter og de lidt lange længder indimellem, det bevarer også noget feminint, selvom det egentlig er en ret kort frisyre. Og en model, der i sig selv er virkelig feminin, kan sagtens bære det her. Så jeg går ind nu og arbejder på pandehåret, og så går vi ind og arbejder med noget styling bagefter. Yes. Det, som jeg er i gang med i min model her, er at egentlig at en modern mullet. Det, som jeg godt kan lide ved en modern mullet, foran til hvad man gjorde i lidt ældre tider, er, at der ikke er lige så meget fylde her om bag. Det er ikke lige så voldsomt og stort. Og det, som jeg også godt kan lide ved det her egentlig, er, at det er en skarp kant,
uden at være fuldstændig skarp. Så det, som jeg egentlig har gjort ved det, det er, at jeg har taget en passé, taget med kniven og lavet en lige linje, og så videre, hele vejen ned igennem. Så får det en skarp kant, uden at være fuldstændig knivskarp. Så det kan man få, når man så styler det, kan man få noget fylde, noget pjusk, noget rød. Og så nu er jeg i gang med at klippe toppen sammen, sådan så igen, man kan bruge klipningen til at styles uden voks, som jeg synes, at det er det, man skal gøre på en herre, for at man skal gå ud en søndag formiddag og morgen, at man stadigvæk kan komme ud og vise sig i offentligheden, uden at skulle sætte sit hår hver dag. Så nu vil jeg prøve at se en gang, om jeg kan få gjort det her færdigt, og så kan jeg vise jer, hvordan jeg vil lave tekstur i. For det, jeg kommer til at gøre senere, det er, at jeg kommer til at klippe nogle små hår ind under det lange her oppe på toppen, for at det korte skubber langt. Sådan, så der kommer noget automatisk fylde, men der også kommer noget tekstur i håret. Og igen så klipper jeg siderne med. Jeg graduerer dem ned, sådan, så de ikke bliver alt for tunge. Så når at de falder ned og bliver lukket lidt tilbage, så vil det bare fade sammen med hinanden. Kan du holde den? Godt. Det jeg går ind og arbejder med her, det er jo det lidt, vi kalder lidt et micro-fringe, har jeg lært på den her tur. Og det hænger egentlig sammen med, når jeg er færdig med en lidt kortere hårgrænse herinde under, så drejer jeg lige dig. Den allerforreste hårgrænse herinde er ret kort hele vejen ned, så den går jeg ligesom ind og blender sammen med det her pandehår. Så vi har noget ind, og jeg tørrer det lige. Nu kommer vi snigende her i baggrunden, så man næsten ikke lægger mærke til, at vi er kommet ind på scenen. Det er sådan noget, vi kan. Men William, min gode ven, jeg har jo sagt, at jeg også har forberedt spørgsmål til dig, så du ikke føler dig snydt eller overset, og det vil vi ikke risikere. Så nu kommer der spørgsmål til dig. Ja, tak. Det første spørgsmål, jeg har forberedt til dig, det lyder: hvad er det sværeste hår at klippe? Det sværeste hår, det er helt klart en førstegangskunde. Fordi første gang man har en ny kunde, der skal man lære hans temperament, hans stil, hans hudform, hans hår. Man skal fokusere på at være venlig, man skal fokusere på at sælge sig selv. Så det er virkelig mange ting, man skal være opmærksom på i starten, når man har sit første kunde. Og det er helt klart det, jeg synes, der er det sværeste ved at have en ny kunde. Ja. Hvordan gør man så en førstegangskunde? Hvordan gør man en førstegangskunde til en fast kunde? Det er igen ved at kunne give noget af sig selv. Det tænker jeg, det gør vi alle forsøger til dagligdag hver dag med vores kunder. Vi giver rigtig meget af os selv og vores personlighed. Det reflekterer typisk på vores kunder, som jeg synes er en af de ting, jeg elsker ved at have kunder. Det er, at man typisk får de kunder, som man selv får. Og nu lyder jeg meget som min mor, kan jeg høre, når jeg har været i lære hos min mor. Men det er jo rigtigt nok. Bliver hun glad for at høre? Er hun her ikke i dag? Jo, det er hun. Mor er her. Hvor er det jo sødt. Og du svarede så godt på mine spørgsmål. Så jeg er helt sikker på, at mor synes stadigvæk, at du er bestået. Det håber jeg. Nå, så har jeg da også et spørgsmål til dig. Og ude bagved, der forberedte jeg en joke, som jeg selv synes var så morsom, at jeg trillede rundt, og ingen grinede af den. Kan man ikke lige prøve at sige en lille lyd, hvis man er rigtig fynbo? Det er ikke mange fynboer, men så tror jeg slet ikke, den holder. Nå, jeg havde sådan glædet mig til, at jeg skulle på. Kom med den. Det var kun, jeg ville starte med at sige, nå, jamen jeg har også et spørgsmål til dig. Det er mig og min bror Bjarne nede fra Randrupvej. Nogen grinede. Det er kun sjovt, hvis man har set Fynsk Lokal TV, da jeg var ung første gang. Nå, du får et andet spørgsmål, end det de brugte dengang på Fynsk Lokal TV, det vil jeg sige. Men hvis man er rigtig fynbo, så kender man altså godt Fætter Bjarne nede fra Randrupvej. Nå, anyway, jeg spurgte Garincha, hvad der inspirerer ham, når han laver hår. Hvad inspirerer dig? Ja, det kan være meget forskelligt. Lige nu ser jeg rigtig meget Beverly Hills. Er der nogen, der har set, at de har startet rerun af Beverly Hills? Yes. Det er jo min ungdom. Ja. Og jeg elsker det. Og det der 90'er vibe er jo også det, vi ser lidt nu i farverne.
Der kommer noget color blocking, og der kommer også lidt på facongerne på håret. Snakkede lige om det der med sådan, det der lidt Kelly, det er også sådan lidt firkantet og meget stylet og så videre. Og så er jeg jo kæmpe fan af, at vi lige nu er begyndt at klippe rigtig meget igen. Også på de unge piger, vi klipper frisyrer, vi er væk fra det lange hår kun. Vi skal til at klippe, og vi skal have gået væk fra alle de meget lysninger. Vi er begyndt at helfarve noget mere igen. Og det er jo rigtig godt for mig, fordi jeg var også frisør i 90'erne. Så jeg kan bare trække tilbage og starte, der vi var engang. Ja. Lige præcis. Fantastisk. Nå, William, der er noget, vi skal diskutere. Jeg har jo faktisk i sådan en kontrakt, som jeg laver på sådan en turné her, at jeg skal være showets flotteste blondine. Men det vil nogen måske mene, du har ødelagt lidt med din færdige model. Jeg ved det ikke. Du har fået kamp til stregen? Det er jo, ja, smag og behag, som man siger. Det, som jeg har lavet her på min model, det vil sige, det er en meget typisk ungdommelig frisyre med en kort fade i bakkenbarterne. Der er en lille smule længere her rundt om ørerne, og i nakken er der en fuldstændig hudfade, hvor det går fra hud til hår. Oppe i toppen er der også en masse tekstur for at give noget bevægelse, noget krøl og noget struktur til håret. Og det er også det, som jeg egentlig glemte at sige før med min anden model. Jeg begynder at permanente rigtig mange af mine herrekunder, og det synes jeg virkelig er fedt, at man kan begynde at lave nogle flere anderledes behandlinger, end bare kun en klipning på herrer. Sådan en her vil være en fed kunde at have til en permanent, hvis han havde fuldstændig glat hår. Og jeg har også sparet ham og lysnet ham, og så har jeg taget en glossing ud over, som jeg håber, I synes er rigtig fed. Jeg er i hvert fald rigtig vild med den selv. Tak. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be your last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be Hvor var det bare nostalgisk, at du nævnte den der Kelly-klipningen. Jeg er helt 100 på, hvis man er vores generation af frisører, så har vi godt nok lavet mange Kelly-klipningen. Ja. Kelly. Det her er min anden model, det er min færdige model. Det vi har arbejdet med her, det er noget, jeg synes er ret fedt lige nu, det er color blocking. Og det her, det er jo en seriøs color blocking. Så jeg har delt af, fundet det højeste sted på hovedet, gået 2 cm frem, så hun stadigvæk har en lille smule dækhår udover. Og så den del fra øre til øre, lysnede den let op, og så tonede det i en pasteltoning. Og så har vi faktisk lavet, den brune farve er lavet af en 0,7, som er en gylden, eller en brun, så er der en 0,3 og en 0,4, og de samme reflekstoner er i pasteltoningen foran, så der stadigvæk er noget sammenhæng i det. I salonen kan man sige, kunne man måske have lavet noget, der var lidt mindre lys for til, og lidt lysere bag til. Men lige det her, der synes jeg, det er ret fedt. Og jeg kan godt lide det der color blocking, fordi man får rigtig, rigtig meget effekt. Og det tager ikke så lang tid. Nej. Det er ret hurtigt. Super flot. Cool. to be your last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta do, what a man gotta prove, to be totally locked up by you. Jeg har et sidste spørgsmål til dig, William, inden vi skal runde den her session af. Og det er, at du arbejder jo rigtig meget på modeuger, du arbejder meget på photoshoots, altså med den stil, vi kalder editorial. Og nogen ser jo det som ting, som slet ikke har noget med virkelighed eller det kommercielle at gøre. Hvordan ser du de to ting? Ser du det som ting, der kan arbejde sammen, eller tænker du på det som sådan to fuldstændig forskellige bokse, der aldrig krydses? Jeg synes helt klart, at man kan bruge det sammen. Der er selvfølgelig nogle ting, som er lidt mere scene og editorial work, men man kan tage rigtig mange af tingene fra det, hvor for eksempel på det sidste har jeg taget rigtig meget wet-looket fra de forskellige editorials, som de store brands laver. Og det er det, jeg synes, der er fedt med, at man kan tage alt inden for mode, Met Gala og film. Jeg bliver også rigtig meget inspireret af film, specielt 90'er-film lige nu, så man kan virkelig få den der inspiration fra alle steder af. Om det er en frisering i håret, om det er et wet look, om det er krøller, eller klipning eller style. Det er det, der virkelig inspirerer mig. Cool. Så 90'erne skal vi kigge lidt mod. Okay. Det siger I, så gør vi det. Vi gør, som I siger.
En sidste ting, jeg lige vil hurtigt nævne her. Det, som jeg har gjort her, det er egentlig, jeg har taget saksens ryg ned på hovedbunden, skåret, slicet det ned her, kørt det meget, meget blødt med saksen for at komme nogle med små længder ind imellem. Som jeg sagde tidligere, kort skubber langt for at lave noget fylde og noget tekstur. Nu nåede jeg så ikke at style ham, men jeg håber på, at jeg kan nå at style det, inden han har den sidste finals. Og det håber jeg, I kan lide. Tak skal I have. Jeg giver det lige lidt mere hårlagt. Og du er ikke færdig? Undskyld. Værsgo. Jamen sikke en fantastisk session. Stor tak til vores stylister. Tak til Janni, tak til William og tak til de her fantastisk flotte modeller, som jo kommer tilbage til fotos i finalen. Nu bliver det vildt bag mig, fordi nu sker der ting og sager. Hvis det havde været på et teater, så var tæppet jo nu kørt ned, så man ikke kan se, når vi skifter scene. Men så havde I jo heller ikke kunne se, hvor flotte sceneteknikere vi har. Altså, den ene prøver nu at gemme sig bag ved 2 bannere, men man kan alligevel lige ane, at der faktisk er tale om et mandfolk uden lige. Og den anden har jeg lagt ned diskret i baggrunden med det, der hedder en stikdåse. Og det er sådan nogle ting, der foregår normalt bag tæppet, men det havde vi ikke i dag, så det er for åben skærm, og det er kun herligt. For vi er nemlig nu ved at omstille scenen til et holistisk spa-område. Så i denne her næst sidste session, der skal vi helt ned, inden den store, fantastiske finale. Det skal nemlig nu handle om My Organics. My Organics er et italiensk hårplejebrand, og de kombinerer elegance, performance og bæredygtighed. Brandet blev grundlagt i 2012 af Alessandro og Alberto i Italien. De voksede op omkring Venedig med familieejede saloner. De mistede deres far til leukemi, og det fik dem til at kigge rigtig grundigt på og danne sig en mening om ingredienser i kosmetik- og skønhedsbranchen. Og det inspirerede dem til at ville skabe noget bedre. My Organics har været på markedet i over et årti, og de har opbygget et netværk med over 4.000 saloner i 23 lande. Deres mission er klar, som jeg sagde, holistisk, sanseligt, økologisk og biodynamisk, og så understøttet brandes med en ekspertanalyse, hvor man arbejder med et kamera, som I skal se lige om lidt. Kort sagt, så er det et brand, der viser, at man behøver ikke at gå på kompromis for at få effektiv og visuelt luksuriøs hårpleje, som er naturligt og ansvarligt udført. Her kommer der en brandmovie fra My Organics. Og der er det altså en stor fornøjelse nu at præsentere fra brandets grundlægger. Vi skal til Italien, hvor I skal møde International Trainer for My Organics, der arbejder i Italien med udvikling af spa-koncepter. Så buonasera, Giuseppe Bardiani. Buonasera, buonasera. Og benvenuti, og ciao. Ciao, grazie mille.
And I thought I had a really big problem with an Italian stylist coming on because I'm not so fluent in Italian. But I've managed so good, and I realized I can say buonasera, I can say benvenuti, and I can say pasta and pizza. So I think we're doing super good so far. So far, so good. Men vi hiver noget dansk forstærkning på scenen, og det gør vi i form af Frisørlands educator og brand manager på hårlogi, My Organics, og på Hair Contrast. Hun har været i Frisørland Hair and Body Care i 20 år, men det vil jeg love jer, det ser man heller ikke, når hun kommer herop i den stærke overbelysning. Her kommer Tenna Møller! Good afternoon, everybody. Thank you so much to be here tonight with us. And tonight we are going to present our brand, My Organics. My Organics is a new concept company. I mean, all of our product, all of our philosophy is based on natural raw materials inside of our product. And to guarantee this, we have all certification that can help to understand how deeply we care about planet, about ingredients, and about well-being for the customer in our salon. Today, we're speaking about different type of treatment that we can provide for our customer. And as first treatment, I would like to invite Tenna to explain what treatment and what actually she's doing with our Chico camera. Jamen, det vil jeg rigtig gerne forklare. Det er helt klart My Organics største styrke. Kendskab til hovedbunden, og at vi kan gå så tæt på. Vi kan gå op til 200 gange tættere på, end hvad øjet ser. Og når vi nogle gange går så tæt på, så får vi nogle andre sandheder at vide. Og jeg synes personligt, det er fedt at kunne have det kort og være sikker på, at jeg vejleder på den rigtige måde. Det, jeg har på kameraet her, der vil jeg egentlig gerne, vi har taget et før billede, som vi måske kunne få på skærmen. Ja, det er godt, I har spist, men man vender sig lidt til de her billeder. Der er irritation, I kan se det røde på skærmen meget tydeligt. Der er også nogle skældflager. Også en lille smule for meget sebum, som sådan ligesom er med til sådan at kvæle det lidt. Så det er en blanding af dandruff og en overproduktion af sebum, som vi har haft her. I vil ikke kunne se alle sammen på skærmen, men det er bare for at vise, at det er sådan noget, vi ser, inden vi går i gang, at vi laver en behandling. Hvilket også er super vigtigt at kunne nogle andre ting på salonen. Noget, der visuelt fortæller noget om kunden, og også kan fortælle noget om hårkvaliteten. Har I aldrig fået den sætning, hvor kunden siger, jeg vil gerne have klippet det af, det der er slidt. Her på kamera kan jeg vise lige præcis, hvor meget der er spaltet, og hvad for nogle spidser, der trænger til at blive klippet af. Så jeg går meget sådan specifikt ind på nogle emner, som er meget direkte, men jeg har også noget at holde det op imod. Det er et spændende værktøj, og My Organics har helt klart specialiseret sig i det. Det jeg vil vise på min model, det er ganske kort, hvor hurtigt man lige tager en MOD-behandling. Så jeg blander lige en MOD-behandling, hvor jeg blandt andet kommer en dandruff MOD i, som er en let peeling, kommer en lille smule tea tree, den er både beroligende, har en antiinflammatorisk virkning, og er med til sådan at berolige hele hovedbunden, fordi den er sådan rimelig stresset. Yes, cheers up. And for me, we are making a MyDara Flow treatment. MyDara Flow treatment is a treatment that nourishes not only the scalp, but also the lengths. We have produce fluid oil that nourish and moisturize deeply the scalp and the lengths of the customer. Also, to achieve this, we have this beautiful steam, as you can see. This steam helps to not only open the follicle and guarantee a maximum deeply effect of the essential oil, but also at the same time helps the cuticle combine, join with the oil to close the cuticle, moisturize deeply, and prevent double split. So as a company, we also provide treatment for the length. We also provide treatment for the scalp.
guide everything with our essential oil, because essential oil are the most important ingredient for us. Essential oil provides everything that the scalp need, and at the same time provide what the hair also need. Remember one thing, what generally I say, scalp is like the earth. So when we have a good earth, we have a good tree. When we have good scalp, we have a good hair. So for those people that thinks, okay, I have this particular issue, I have this particular problem, and I have thinny hair, I have all this type of treatment, doesn't make my hair heavy or kind of not well. Well, the answer is actually no. I mean, the product and also the essential oil can treat the scalp and the length of the hair, providing you volume, structure, and at the same time strength to the hair. Also combined with all this material that I said, like the steam or like other treatment, we can deeply restore scalp and length of our customer. It looks like magic. You look like someone from Harry Potter. Thank you so much. Yeah. Wonderful. I have a question, because I think you come from Italy, where the brand was founded, and it's all about, obviously, hair care, but scalp spa, hair and scalp spa. But when I think of Italian hair, I think full of volume, super strong. So I'm surprised that it has actually grown from your market. So my question to you is it a common thing in Italy that people come in for a spa treatment, or is the spa something that you add extra to other salon services? Well, actually, the spa system now is growing very fast, and we can combine all the treatment that we can provide, I mean, to nourish the scalp, to nourish the length, because, for example, everybody, as you correctly said, in Italy you have big volume, big hair, but actually in Italy we have a huge problem, the hair loss. So all the essential oil, especially in this case the sage, can help to nourish those type of anomaly. Instead, if you have thinny hair, essential oil of basil can work perfectly against thinny hair, because make the hair more thick, make the hair with more body, and make the hair with more strength. So in this case, all the essential oil that we provide treat deeply. So we combine the technology, we combine the holistic way, and also the aromatic way of the essential oils. Thank you so much. Og her står du med det her kamera, som jeg altid kigger så spændende på. Det ser da meget godt ud, det her. Ja. Vi har jo haft sådan nogle ret snaskede billeder med på tur. Ja. Er det modellens hovedbund, det her? Det er det. Jamen, hun er da i god stand. Ja, det i forhold til nogle af dem. Vi har haft noget værre snasket hovedbund med på tur. Men noget værre noget. Og der talte vi jo lidt om det her, når man har sådan et virkelig stærkt medie her, som kan hjælpe sin salonservice og kan visualisere det for kunden, at det er vel noget, man skal forberede kunden på, at lige om lidt, så kommer der altså et close-up, som du slet ikke forestiller dig af din egen hud. Ja, altså det er en meget privat behandling, i og med, at skærmen sidder lige her ved kunden. Og det er jo ikke, fordi vi sådan åbenlyst smider det op på store skærme i salonen, men... Det er altså et godt salontip lige at tage med, at der ikke skal USB fra denne her og så op på... God idé. Yes. God idé. Så bliver man ikke populær. Men første billede kan det godt sådan være, wow, vi er tæt på, men så bliver der ikke snakket mere om det. Ja. Og så giver det alt sammen mening, alt hvad vi snakker om med, ja, man har en fedtet hovedbund eller de forskellige tilstande, det giver så meget mening, når det er, at man ser det sådan close-up. Så det er et virkelig vigtigt værktøj. Og så synes jeg også, det er fedt at kunne noget, de andre ikke kan. Selvfølgelig. Det kan også noget. Men også, at du kan følge udviklingen som kunden. At hvis det første gang har set virkelig skidt ud, at når man så kommer til sin opfølgende behandling, at så kan man visuelt se, så meget bedre er det blevet, ikke? Ja, efterbilledet er så vigtigt, altså efter noget tid, hvor man har lavet behandlingen, så det betyder rigtig meget. Nå, de her 2 snaskede modeller, I skal ikke ud og gå catwalk, I skal ud og vaskes, så I kan være med i finalen. Og så er der flere modeller til jer.
So, as we said, MyOrganics not only provide treatment and product for the scalp and the length of the hair, but also MyOrganics provide images. And when I say images, I mean looks. When I mean looks, I mean her natural view of the woman. And in this case, MyOrganics is more focused on give more value, more impact to the natural hair, even for the highlights, even for the cut. So in this case, we have two beautiful women that today we prepared as a cut, and we prepared a very natural soft cut, like in the images that you see on behind Tenna. We create a perfect square shape. After that, I layer with a soft effect, and after that, now I'm going to cut the bangs to create natural bangs that the customer can easily switch between a normal bangs or can pull aside from one part to another part of the head. So it's very easy how to recreate a soft and perfect look for the woman, for us, because we constantly try to create the perfect shape to give value to her natural volume, to her natural signature of the face. Ja. Den klippeteknik, vi har lavet her, der har vi lavet et pandehår nedenunder. Det er sådan første step til sådan at være lidt modig på et pandehår. Jeg synes, vi har kørt lang tid med, hvor vi ikke sådan får det kortere og kortere. Der skal sådan virkelig tages mod til pandehår. Men her, der har vi lavet et lille pandehår, som egentlig foregår lidt som vores guide. Det er guiden til, at jeg har det korteste på midten. Så har jeg brugt den yderste del til at slice ned på siden. Og det korteste her er faktisk min guide til, at jeg laver en lille smule bevægelse på overfladen. Og der bruger jeg ligesom min mobilguide hele vejen rundt. Det her, det er for ikke at lave den for tyk nede i kanten, og for at jeg får noget bevægelse. Tit, specielt i et skandinavisk fint hår, så vil vi gerne lave noget bevægelse, men vi skal også passe på, at vi ikke tager for meget af fylden. Den øverste her er taget ud fra den korteste længde her, og så har jeg lavet en øget længde, som så fortsætter i de her to, helt op til, hvor jeg har pointcuttet over hvirvlen. Og så har jeg ligesom herinde, sådan lige en halvmåne, der ligger her, og den deler jeg i to for at bruge samme guide, som den jeg har fra siden der, til at jeg skaber et lille, jeg vil ikke kalde det en lille effekt hernede i overfladen, som er en lille smule dybere. Det vil igen være med til, at den ligesom skaber noget på overfladen. Den gør jeg så også i den anden side. Her er min guide. Og når jeg så slipper de to her for oven, så har jeg den øgede længde, der kommer ud over her. In this case, in our customer, in my model, I'm texturizing all the layers that I created before. We're creating volume, especially underneath, because we want to create more volume, because her signature of the face, she's a beautiful woman. We need to amplify also the volume and on the top area of her head. So in this case, it's very easy method. I go by, in this case, to select a few sections, and after that, comb it and pull it up and cut the edges with the thinner. So in this case, I'm only creating internal section with volume and create new shape. So the hairstyle is very easy. I mean, cut, soft edges, soft way, and after with our straightener, we are going to create some wave, especially on the front. Jeg har lige et spørgsmål. Giuseppe, what is this? Help me, give me the first words. Træ. Tak, skyld. Skål.
I'm trying to learn Danish, but Vi kører dansk undervisning. Skål. 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 It's a salute. Han tror, vi går og siger skål til hinanden hele tiden. Det kunne han simpelthen ikke forstå, fordi vi havde lært ham at sige skål. Så når jeg beder om en træskål, så tror han, vi går og skåler med hinanden. Du bliver så god. Ja. So he thinks all Danish hairdressers is a little bit tipsy because Yeah. they do Yeah. a color skål. So we are it's very fun backstage doing all these models. Generally on the backstage, I'm the one that make constantly joke. Okay. Se, det skaber noget bevægelse i forskellige længder, den her teknik, og selvfølgelig har man mulighed for at lave de der layers nedenunder lige så meget, som man har lyst til. Men uden at jeg er sådan inde og fjerne en masse, så er hun egentlig lige lang på længderne, men fordi jeg har lavet den øde længde over hvirvlen, som falder ud over, så bliver den meget let. Og så synes jeg, det er sådan en fin lille detalje med det lille pandehår, vi har. Hun føler, hun har en lille smule pandehår, men det er ikke vildere, end hun vil kunne gemme det, eller bruge det som fylde nedenunder det eksisterende pandehår her. Så. And I really wished the audience could smell what you're up, because when Giuseppe is finishing off this session, he uses one or two products that are, you're totally because as a flying company, away. as we said, we care a lot about sensorial elements and sensorial effect. So generally also at the end, we apply hair perfume. So the customer will constantly remind of us. She always remember us. So this is our signature, the signature of MyOrganics. Can I get one? Yeah, clearly. Så når der er finale, så er I nødt til lige at sniffe det her hår, når I kommer ned til... Sniffe? Jeg ved ikke, om man må nok ikke i de her tider røre modeller som sådan, men nej, man må tage billeder, og så kan man sniffe dem, fordi de dufter fuldstændig fantastisk. Ja, man må godt sniffe. Sniffe modellerne. Tusind tak. I might as well be in our garden. I said a smell in the air is a dripping rose. I know the soda be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see Tusind what tak, is og done. tak til Giuseppe, og tak til Tenna. Jamen, nu er vi jo nået frem til den sidste af de 5 sessions, og det bliver en rigtig showfinale, og det bliver avantgarde, og det bliver fuld af inspiration til jer. Brandet, jeg skal introducere, det er Hårlogi. Hårlogi er grundlagt for 50 år siden i Sverige, og det var en frisør i Sverige, der simpelthen ikke var tilfreds med de hårplejeprodukter, som han og kollegaerne brugte. De manglede simpelthen kvalitet og klarhed omkring ingredienserne, og havde ikke nok respekt for hårets og hovedbundens biologi. Så Hårlogi, de gør en indsats for den grønne omstilling. De har refilsystemer for både shampoo og conditioner. De har lokalproduktion og leverandørvalg, som er miljøvenlige, og de arbejder med biologisk nedbrydelig emballage uden unødig belastning af miljø og vand. Sortimentet, det er specialiseret, og det hele er bygget op omkring en personlig rådgivning hos en hårolog, så du kan få analyseret dit hår og din hovedbund, og så får du skræddersyet lige præcis det produktvalg og de anbefalede behandlinger til dine behov. Du kan altså få godt hår via et helhedsorienteret hårplejekoncept, hvor sundhed, funktion og miljø går hånd i hånd med integritet og viden. Til at inspirere jer på Hårlogi, der har vi altså en af branchens absolutte internationale topnavne. Det er en svensk topfrisør med passion for at undervise, og som har undervist i rigtig mange år for Pivot Point. Han er kendt for sit skarpe øje for detaljer og for sine inspirerende teknikker. Så her kommer Hårlogi
og Joachim Ross. Come with me. I will show you another world. Step into the realm of the parallel universe. Open your eyes. You will see. Traveling through space. Into another world. Catastrophes, right? So, well, it's a way to do, right? So the whole thing is, what do we see? What causes trends? What causes fashion? Is by looking through and what happens in society. So that's basically what I'm actually going to do here. So I'm going to do exactly opposite what all of my friends have been doing. They've been creating beautiful things. I'm going to destroy things. And you know why? Just because we can. Sometimes you don't even need a reason. So we're going to simply take this and we're going to destroy pieces. Because what was once beautiful can actually shape-shift into different scenarios. And that's the whole point in this scenario. So by taking off pieces, breaking things up, creating new color cascades, is more or less what the whole aspect is. You can see with the patchiness of the clothing and all of these kind of things that goes on in trends. This is actually what I also want to build within my beautiful model. So by taking small pieces and actually just building areas to create this whole distortion and distraction is really the essence here. And see, the thing is, in order to build something new, you actually need to do what? You need to take off the old, and that's basically what's happening right here. So creating something new is to destroy what has been there prior. So by taking pieces and really building in big chunks all the way through and pinning this in to create a really strong sensation of differences. And as you can see also that happens with the makeup, and that's really the idea of getting those big chunks into all of this. And as you can see, I have to be a little careful that I don't end up cutting it myself. And there we go. So really bringing pieces out, really disrupting everything unevenly and messy, no rhythm, but yet we have a strong sensations of difference and news in terms of how this actually turns out. And of course, this cannot be done without having my favorite fabulous product, Hairspray, which could be your best friend or your worst enemy. But for this kind of look, it's actually my best friend. You know what, my love? Enjoy the stage. See ya. ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma te queda pequeña la luna.
que te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siente que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Cada domingo en la ciudad, si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero. Alrighty. Loving the destruction, aren't we? Awesome. You know what, my love? We're gonna see you later. Alright, bye-bye. See, the thing is, here is the beauty of dealing with different things. So now we've discussed chaos because anything needs to rebirth and everything needs to restart. But what happens with human beings in this chaos world? Let's take a look. Let's roll the next video. Into a completely different scenario. The spirituality, we seeking higher powers, we looking for different things. And of course, all of these trends, all of these inflictions can be interpreted, right? Jo, altså nu, jeg tænker, der sidder nok nogen ligesom jeg, og lige umiddelbart tænker, som man vil sige på svensk, Joachim, hvad får han hent? Ja, det kan man faktiskt undra. Actually, you do wonder. See, the thing is, the beauty of all of this is, you would normally go to this location here to get all of your supplies, right? I go to the hardware store. There's a different option, you know. Chicken wires can be used for what its purpose is, chicken wire things, but I'm choosing to use them as styling options. But different way of styling, I'm actually going to use crocheting. And that means I'm going to use a crochet needle and actually pull little pieces out of the hair. And the thing is, of course, you need a base in order to do this, so products is essential, and I have a couple of them, right, Tina? Yeah. That actually plays a big role in this, right? Ja, jeg tror, Joachim Ross har været fan af vores megahold hårlak. Ja, alle de år, jeg har været med, så lang tid den har eksisteret. Men grunden til, at vi har valgt Joachim Ross på hårlogi, er selvfølgelig, fordi at hans kunstneriske stil er super, super flot. Men han har fulgt og været med hårlogi siden, ja, fra starten af. Og vi har lige haft 50 års jubilæum, så jeg kan regne ud, det har ikke været helt fra starten af. Men i hvert fald mange år, ligesom mig. Men ellers så er hårlogi jo et totalt brand med farver, og de smukke modeller, I ser i dag, er selvfølgelig også hårlogis farveserie, vi har brugt der. Der er også permanent væske, og en kæmpe styrke er jo vores specialblandede muligheden for specialblande shampooer, hvor så I er 100% sikre på, at kunden får og betaler for det, hun har allermest brug for. Så skræddersy produkter, det betyder virkelig noget, også for rådgivningen, at man er sikker på at få det rigtige produkt med hjem. Og det betyder også noget, når vi står og specialblander tingene i salonen, så holder vi jo også salg et sted, hvor vi godt kan lide, det er. Og ellers så er det jo et mærke, hvor man får en anden viden. Hårlogi betyder viden på hår, og det var helt klart det, der var budskabet i sin tid. Det var at skabe
noget til frisøren, et værktøj, som gjorde dem bedre og dygtigere, og havde mulighed for at vejlede på en anden måde, men også nå nogle hurtige resultater, som var meget sådan personligt møntet på, hvad kunden havde brug for. Men meget fascinerende, hvad du har gang i, Joachim. Det synes jeg. Now, so the whole thing is, as you can see, building it obviously with the hairspray, as you talked about, is key things, because the point is a little bit having it soft and pliable underneath so you can actually easily pull through, getting all of this. But then again, working in small increments with hairspray to build stability along the way. And you see, doing this is going to make you almost like a little, how should we say, a carpet. Ja. Yeah. Så oversat til flydende fynsk, så er det her jo hønsetråd, hønsenet, kyllingenet, hvad hedder sådan noget? Ja, hønsetråd, net. Og lavet med hæklenål. Så hvis man har kunder i morgen klokken 10, så kan det godt være, at man lige skal skyde den første, så man kan nå forbi, som Joachim siger, the hardware store, og få fat i noget tråd. Hæklenål har man måske liggende på salonen. Og så har du jo kantet de her, Joachim, you covered all the edges, not to cut yourself or cut the model's skin. No, that would be a bad idea to do. So we're going to turn it around a little bit, love. And as you can see, all I need to do once I'm actually done is to actually release all of these little pieces. And very simply done, wherever you started the project was on the inside, so you would simply go back and start the process of taking this out from the same angle. And there is something, right, that when you take out the pieces, you follow a certain pattern? I follow a certain level. So the thing is, when putting it in, now you see it's very easy to take out, even though it looks like it would be impossible to do. It's actually quite simple to take out to get this really erratic texture. But the key issue is that every time I pluck a piece of hair, I go row by row by row, and I also undo the whole thing by actually going back and doing it the same way, which means the pieces don't tangle. How do I know this fact? Well, one can wonder. You think about that one, okay? And of course, you save yourself with a little bit of hairspray. This is the golden rule. Actually, it's too much is never enough at this point, no? The more the merrier. And if you do this well enough, it will see her in a good portion into next week. And the point is, if she can see the stage or not is a different story. So you may have a little buffer on the outside of the stage to support her in case she falls off. Wonderful texture. I talked to William earlier in the show about when you do editorial work. Yes. If if there are ways where you can transfer it into the salon, and I guess now you have made a lot of texture. Yes. But the technique you're using, I assume you downsize it easily and use it in more commercial work. Oh, definitely. And it's really super nice. And I'm happy you bring that up, actually, because imagine you do the same thing, exactly the same thing, but you would simply sleek all the hair back, do all of this texture nicely in a classic bun shape in the back. You get extraordinary texture, very modern feeling, but yet you also keep a certain sense of sophistication to the whole thing. Also depending on how you gloss the hair, shape the hair, and texture and so forth. So this is really a fun way and a creative way to do many different things with a little bit of hairspray. Thank you, love. And I think we need to have the other one come up to show them off a little bit. Yes. Lovely. Thank you, love. White shirt, now red, my blood, you know sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so thank you very much, and bye-bye. So you're a tough guy, like you really now, rough guy. We have been spiritual, we've seen a lot of texture. Let's dive into something completely different and analyze a little bit how does all this chaos in the world affect fashion?
So let's look at the video. Did you think I'd show up in a limousine? No, had to save my money for security. Got a stalker walking up and down the street. Says he's Satan and he'd like to meet. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over but he couldn't stay. On his way out, made him sign an NDA. Yeah, I made him sign an NDA. 'Cause I don't want him having shit to say. You couldn't save me, but you can't let me go. I could crave you, but you don't need to Fabulous, my dear friends. Have a seat. Now, obviously, as you can tell, it's all about recycling, adding patchwork. Same thing is happening over here. So we're going to use the same philosophy, the same idea. So I'm going to remove the old and apply the new. So, I'll do this, just because we can. I'll put this over here. We're done. All right. So we're going to simply do this. We're going to apply, and we're going to build a new design. I'm going to clean this up a little bit. There we go. And we're going to start to actually reapply. So I have a whole bunch of lovely hair pieces served by my beautiful model. So we're going to start with piece number 1. And this we're going to simply go in, and we're going to attach individual little pieces and simply construct and reconstruct all of these different sensations. So by simply going in, using the same philosophy as what we see in trends and fashion, by recycling areas, recycling shapes, we can actually build a whole new thought process around what we're doing with then color shapes and forms and directions. So we have that. I'm going to go in for piece number 2. I have a whole basket full of goodies, actually. So clean this up a little bit. And we're going to apply next one. I'm going to start from here and build one little piece. And then you can start to see how a shape shifts a little bit. And it's very interesting speaking about what other people, like Arinsha, was inspired by the manga characters or the Japanese culture. Well, we can also use the same essence building these kind of pieces. What else do we have in here? Let's take this. So then we can start to build all of our little distinctions here and there. And we build this in. So then forming each and every little area, overlapping each other to build a structure all the way through. Shh, you have to be a bit more quiet. It's very noisy in here. In case I can't hear myself think, actually. No. Well, it has to be sleek, otherwise no fun. And as you can see, I have my lovely assistant. So this here, in this show, the models actually have to work for a living. I tell you. So we're going to build each of these little pieces. And we're going to overlap all of them and create new songs on new structures and layers all the way through. There we go. Fun. So then you can start to see that we're creating a completely different, different shape with all of this. This is number 4. Fabulous. And next one. Wouldn't it be fabulous in the salon if all the work was this easy? Cut and paste. It'll make our job go really, really fast.
And as you can see, conforming then different shapes, different patterns all the way through, forming in. And there we have a little bit more. And as we said, too much is never enough. So I'm going to continue building. And obviously, I'm sure you have already found that this is impossible to do with fabulous assistance, right? Yeah, I know. Things we have to do for a living, I tell you. A little bit of hairspray, because we can't get enough hairspray either. And this one, that's fine. All right, so we're going to build in next one. So you see, it's basically really attaching all of these different shapes onto all of these different formats here. We have one, and then we have this. Very nice. Nope, not happy. I want to have this one here instead. There we go, and this one here. So then you see it's really constructing. I'm going to turn around a little bit. Catch this one. So this is really, as you can see, then shaping and layering blocks of color to really have the same essence as we actually having in the dresses on both of these lovely people. So having this and having my last little piece over here. Shaping this and shaping that. And there we go. So a piece of this and a piece of that. And then we pretty much have a nice, good, strong essence of directional shaping all the way through. And of course, there's a little bit of decoration. We can't leave decoration out. It's always fun. So we're adding a little bit of quirkiness to the whole thing just to make sure that we get a little added creativity on top there. And there we go, putting that. And you know what? I think I'm pretty much ready. I'm just going to do a little bit, of course, it's always a tiny bit of hairspray just to make sure that it all holds up the way we need to. And there we go. And you know what? I'm going to leave you guys. I'm going to take this one. Enjoy the stage. Guess I'll be the first. Will you remember us? Are the memories to stain with blood now? No one dies from love. Guess I'll be the first. Will you remember us? Are the memories to stain with blood now? Og med horologi og Joachim Ross, så satte vi punktum for denne her inspirationsaften. Jeg synes, vi er blevet forkælet med klip, farve, styling, hårpleje, tips og tricks og ekspertidéer, så jeg håber, at I går glade og inspireret hjem. Og så synes jeg, der var noget herligt ved den sidste session her, som jeg sagde tidligere. Vi må ikke glemme, ligegyldigt hvor travlt vi har ude i salonerne, og hvor meget vi ræser efter vores budgetter og nå de ekstra services, så må vi ikke glemme at have det sjovt, når vi laver hår. For det var derfor, vi startede. Men nu er det tid til at sige tak til en masse skønne mennesker, og jeg synes, vi skal starte med modellerne. Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance.
så skal vi også give et applaus til stylisterne. Tak til Anne. Tak til William. Tak til Garincha. Og tak til Janni. Til Tenna. Tak til Giuseppe. Og sidst men ikke mindst, tak til Joachim. De smukke make-upper i aften, de har været lagt i hænderne på Lucy og Michaela. Så vil jeg også gerne sige tak til Lyd og Lys, som har sørget for, at vi har lyttet godt, og vi har været til at få øje på. Og også tak til modelbyrået Boca Agency, som har hjulpet med modeller. Så selvfølgelig også en kæmpe stor tak til Frisørland Hair and Body Care, både til hele education-teamet og til salgsteamet, som forhåbentlig har taget godt imod og givet jer en fuldstændig fantastisk aften. Og til sidst så vil jeg give ordet til Connie på vegne af DOFK. Ja, så gik aftenen, og som jeg lovede, så er det en fantastisk buket af frisyrer og trends. Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak til alle sammen. Det er fantastisk, I gør det super godt. Uden alle jer kunne det slet ikke lade sig gøre. Og tusind tak til Frisørland, Hair and Body Care. Der står altså også nogen ude bagved, der laver et stykke arbejde, som ikke kommer på scenen. Tusind tak for det. Og så vil jeg egentlig bare gerne have lov at sige tak for i aften, og på gensyn i 2026. Tak. She said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an only way to say, I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hurt yourself and regret, just love yourself instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. Born this way. There ain't no other way. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway kid, rejoice the truth.